that no enye twede enko a o me ashes medumu mic no untimi nka asem me ameka asem no hwe enye twede enko a na CEO Stone Boy ekwatwi tuo ebiem Mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala dwumedie na ebre asose mede ebebe so metifo ene ahwefo midin ede ekwesikapa na enra dansema ebebeto apono so se etututwe bi ekoso ewo Stone Boy wone sa akodie manager Angel entem a chese ama enede yi a chese me no wo kasa de sa akodie ni manager de chese plaster etare nani echen ekroyi se fie nie ni nyina ye mentime ho ase bi a ekoso ewo program a omokoye ase akese car park was en konko park ne car wo honum ye stopping no na enumu no ohun se nkrofo fofra artist fofra ya ma omokwan se wo monko park wo ho enu ane ne hawo enu ane na bufo ani to okọ attacking yes sa akode ne manager ama wo ye ne kasiese esie na ensem no Olamide aba be kasa empanifo bebre so de wo ma no to na abusuafo moma ye nkohwe sa akode ne manager tibia wo ne ensem a Olamide so de betu dwa na ye ba ye betu aso left eye Ricky Edit twede pa free Stone Boy ensem wano no minim se ne nsa left na ne mu odu se right ne mu odu but or the twede pa bo injure ma injure the hospital No correct. apart from that no enye twede enko a o me ashes medumu mic no untimi nka asem me ameka asem no hwe enye twede enko a na CEO Stone Boy ekwatwi tuo ebiem akwatwi tuo ebiem medumu mic no Stone Boy akwatwi tuo ebiem akwatwi tuo no say de ya mo no kwa na twi tuo manager no so kwatwi tuo enye Stone Boy manager de waje punches no eyesa akode manager ono so kwatwi tuo eti abusiafo munhwe eti we twi tuo we twi tuo ena pipo a eti kanen kebeti asem de aden ye masa asem nkwase asem we ekoso yedi a blow born Stone Boy 2 blow ena ka branch so ensa kan ni to no to epo enka sempa ben yate eka sempa ben ene yate na no pay etina meka se sa jimini yenja yo abusuafo mesanso emamo akwaba ebiem nana ama owusu a enene demini no esi enkonwa ye betwetwe enkomo na dwumadi a eso ya sen nwuma eku eso ye dwumadi yi ase ye Mama Juliet Ventures in Chensen papa wodi besiesie wo kitchen wo pedi wodi besiesie wo hall wo dem nso so a mensan Mama Juliet Ventures ho de wo hwehwe bia de wo pe bia no wonsa ebeka no ho fa ne number wo screen no eso ebiem nso so wo betimi ahwe ne tra kwan wo Abeka La Paz na eno etwe no nso so Neat Roofing wo pep eda wo mo board dan so matimi hu say yes edan we dey abo amedan na ehome a ene na enko ba bia say Neat Roofings wo mo aso na wo beko akwakope Chensen papa de abo wo dan eso na ebiem nso so no Winners Aluminium Limited wo mo nso so no eba no glass ho enioma so wo de wo windows say wo door de wo hwehwe bia no wo fra wo mo nko ade a wo mo ebeba ababeye de amount nana ma me mo akwaba ejo so ke a bibia boko de amia ma do me da setias eda erade ase nana ma yenhwe nyoma ekoso wo celebrities ene anyuntofo so wo nyina ye from celebrities wo mo entem wo hwe Stone Boy wo ne sa akwade manager Angel Town pipa esi wo mo entem a chese etutwetwe nyina etimi ebe mu say because of normal parking place in tia na then as I say no celebrities no wo mo epe e de akere yen if you am that say na me dra konya yimu e de ada too much age ahwefo ni etefo ni a da ma say that mo support na me ensure am nko so a emo chidom na ekia
Nana ma. Me ti asem we no. Me confused kakra. Me should and ti asem because me ni plenty a parking space. Say ya ma okwan say park wo. Na so unya akwan e park wo car wo wa park. But baby na wo pese won park wo ya ma wo kwan. And obi foforo abe park wo. I don't see anything wrong in I don't almost say nipa de obi an temperament too but me pa de we mu se me de me hu shema enka na na any fan say any kwan krampo say before emem sa okay na enko to that extent for extent say ye kun ye tutu ye nsa ni etutu tu na ebiepie mu kwa na ohun hia but ye we bie mu se na me de aye mfa to no bi so ha nyeme bi wo ha on timi intake okay oh yeah no react to it okay. A bit man tell be already know a moody from baby or the free back no baby share another situation trigger ne bufu go on na what display we no na we no home na somewhat issue I think say about the stardom want to celebrate or expect some treatment to be want say me a big star me some style be won me dem Jimmy me a big act in say ye more respect be ma quality be I say come so ye for me ka won nti na enti ase na anya adwuma man say ono as big as ohunu ho so ositi no na ye ama ne kwan se won park ne car baby na we ma obi fufu say park ne car on kwakọ ne kwakọ a bigger artist than ono no eno ani ne issue na ma eno ani issue a like ehun hia say because of enu nti no ukokoto share manager so ebro no won say ekia obi bufu a eye ono nko anasem but the odi the bufu no ba ko hia no ono so reaction ne betrika ebufu no say eba out okay se mi buefu na ekia mi buefu den say de na mbeto na ujina na odi kasate ehia mi kwan a mi bufu ni betimi ayira mi ba na oni mi kasa na ama adede na ekosa won me buafu do some react but do the set me hu ana me to action so o reaction na me hu am buafu no so de ba nti baby kasa del bi na anko so ana say enti ase bi nti mo ase bi na anko me nti mo ase na de no ho ba gi mu a ma na ekosa ba ni ni aso krapo no say de ko wie no enye good nana ma Stonebwoy issue of pulling gun this is not the first time ABC ye wone Shatawale entem ena we nsusu esi ewo wone sa akwade ne manager entem does it mean say he's someone who always gets angry and the only thing that he gets hold of is gun to defend himself and eno die you know say everybody has a beast in him obia will beast in obia emu senibufu and how who the kind of beast won him now so say what it was the first time na gana obia tu na nugu so do say you say Shatawale le provoke you but you treat to no obia kira nugu so say enye because that nipa wo by mistake okra bo eto a nipa dom mu no ambo obi kra bo obi timi fam wu because shock or expect it ewo ho no enu nti enu kwa de yakaseti na oni hu kwan say obesa ye ni bien for a second time okay because ade awaye I will be out to the go so I won't say and yet no be apologize for the we are not on the second note and I don't know what I say I don't know super dada I dare we had dada and don't say I can't crampa it's something about you I won't miss it and he doesn't say good things about him and as Stonebwoy see him as a gentle act they be that you're looking on the blind side on the form so you on the blind side because you say Shatawale there or no going all out or no do kasa baby or papa or tabe kasa obia fasa anyama sane esusu Stonebwoy enti say why at the first count na abeto so second na e mo obia hu say that be so na first no ye hu no that be the first time ye dey chew no akọ the second time na pata say bibi wo mu because so share e ba Kevin Boy asem ne e ba ye no the way asem ne see na oni obi ba na Kevin Boy ka say wono mo abebo no ni say or send it tweet ni say anyama no en go focus so that be Kevin Boy anya ke o de so wenya entuba mpa ma wase a wontimi fakata na wenya wo no wontimi mbo no ko no bi enti so wontimi nna na se a
and some say the country cassette na for crack cassette a bayan castobo and soon so our deep fame because as some Canadian crack. Nina near the protector only image tell ye name the star. But say wait, you better say wait me at on sa at the abobi ama prepare crab mama two like a two train abimwa. And no, every time say your image of your for crab connected that be and then I Kevin boys on him na one who anything or the after me at so mama for crab abimabu when it's no kwa de. Me fast with that. Ola Michael, or no so den anu to send who ne se senka etututu ikoye a buy and your system boy ne di kan train etu na manager no so ye Angel Town no so ko train ne die. Enti obi buafu akwa train etu. Onso so buafu, onso akwa train etu. E na pipe e na chesenka etu ne toto ye na nka. Say no e kasa won krofo binum tirim ne wo makoma mu a. Anka den na Ghana you like anope nke den na nke ye beti anase anka adepa ene ye beti ento hu ne se these people no e wo se ye ma emra no nheda no wo mu endi wo mu ma omani nko celebrities ne ho pa na enye se o mo mfa wo mu celebrity ho emfa enye ne wo mu epe eno den na betimi aka fa ho e bia be ko emi wo mi nim da etuo si obi wo tu be fashion wo Ghana ha mi nim da sha apart from say enkofo den tade ye dressing no so akoye fashion aka ho obe fashion obi epreto ye tu obi pese etuo she and an say tem ka ye voter registration hu na say etuo tutu so aba ho etuo tutu no enya de ankeka ye ho nti mi nim da be ye fashion we ntem who say ebufo we no say on control da esade okay ebufo a wuntimi enhye no so entimi control entimi embre na se no ese ade it is say before ese ade de dada no nkwa anam kratimi say ade ni esa de etuo tutu abeka na say etuo twe etuo abe mata ho eda nka kofo betime di wo mo dem okay wo de when wu krampa enka eprepre bebem ebebo busu ehu ka bibi kra betime say ebe ya fempo ne a ana oye na ebi anka Ghana ye prepare krampo say ebeti bi okay enu te etuo twetwe de die ye sra mo omo ye celebrities anya krampo no so omo do mo busu na omo fo mo omo fan base awo mo ehwe omo so e de tu omo anamo omo fan base a omo su anyama e de fi omo na wo ye fan ye celebrity ye show say okay na wo de etu na ye anyama e say de wutu ye for say ni anko petu because e say aye fashion enti ye bibi krampo na ebufo ba e na wo angasa mo wo stone boy mu as an art no krampo no o fan base e ye rowdy ye resota wale so fan base omo ye rowdy ti just imagine say assembly portrait ga o baby ebufo bi menti mo say e no be bo baby na ebufo bi trigger just imagine the best makoso Ghana he VJ me last year there no say na koye na this year biem say repetition say baba bi ma hwe the best Messi because so bia say o fa no hadu afa etuo de ahye no ho a anya sem de wo Ghana enti en sire mo twetwa to mu otu ayenim say e wo bibi ti enye ye register to the mam say mu dita ya register for am say mu na ma bonten krampo na mu hu na kufo kana nkomo bi kra na meti mu ase nko ye pe na ma sate twetwetu enye bibi senti mu ye celebrity sa mu ya ba bonten na maybe ye de to edema na say I register to the man na no nche say unam baby na bibi ko so na wo obonje so na say uni nkwako no kra nya adwa na no so say unchi etu ho etu che no it has so many meaning it has so many effect e wo bi a hu etu so me say o beje to the chamsam my come atana babom to kwa no me bu achre wo be we je to no mpo me bu achre wo say bibi a trigger some kind of emotions be over for emu okay yen hwe ye mre no konti ye boni nyina tell ye time ye Calvin Boy incident ni si ya sumbo call so e wo ho no ma shama side ho no oba bonten e ma Ghana for eti asese ni say but say ebinu mo ka say ye nua be men ye Stone Boy oni around oni Adebayo enam wo Adebayo nchen a chese wo mo yes am 1 or 2 bi enti no we ya esie ya still on my bonten me kasa does it mean say he is not the one and now say wono na ye by just we bu na neguzo this time around here ma brene anu ye enti na me kasa na sa Adebayo yi onu see a star or a star that somebody or no pest start the same everything about say aka Adebayo ultra video ade senka proof video proof no say angel he papa ni abo we bra and I say ebiem so no say akode eyi na free ne black content and I report to ebia
say no could be ma I can kokosa nka we defamatory statement we grounds are obetumi dey sue on kakoko blogging issue we okay the fact on ba out no e make say say bibi akoso na obe ese anu ye wo obe yi wa no we yi ni ye a etimi asem ko etimi ko tia wa mu etimi ba ma say nunti e na ma bonte na so the video abeto a na Adebayo de na Adebayo Ghana eni Togo wa no na obetumi aba anytime and then say ye the video ato e nti dey about say ne ya na record the video no na ma ye de ensem no esi na wo kasa no wo se ane yes akode we yi na free eyi mu acheta aba abonti wo hu ne say wo mo ye way for publicity stunt said you want to be promoting woman na ebason na yes akode ne yi na ebason oh so mo dey be promoting bi anu ma feli okay o ma feli big time masa enya asema like eto asum obi anu an bo just say menti mo ase ba ko Kenya prepare bi wo mu na etu otwe an so abemu obi anu obebe sa de public what kind of policy stand ni enka okay you nim cause controversies edi ye mo angasa mo di push mo ana promote mo am enyama but the kind of controversies na ye ti asem so onu we ata onu we nya beef ni science and so ni ba nya say ye bro obi tu ni ye tutu ni ye pro obi no onu na hospital ana ye hu hospital we card onu na hospital enti die publicity stance na ye hu amate so obi e pre wo hu die ya no mo deje na so now is etu jamaye we de make kakra de chat on say yeah celebrities see artists and na de Ghana had the way say mo kono krampo no e see krampo role model yeah the thing of past obi any role model because on ga kuna wo so so kra de tu asa no krampo ne hu sem kra ba bonti de o ye krampo no wo kwa mu usuro uye de na chi say also person on the artist on ntimpa ma chop mumre mu ase enim sem ye nipa mo ti say ya mu atenka ne nyama bi e wo mo na nso mo hu sem e ba bonti no e sem fata mu ye public figures mu gina mu ye dikan for mu gina be bi artist go for any da mo so share mo lifestyle mu nye de step fata ne ye yesuan na be dum na ye bom dia ne no ye de anwa wa bom din na mo so mutum be bi ma ba kakra na mbrewa na mutum be bi a mo so mani agi say o mo kwa mo ba ye kwa ma be ye bi ama ye kai mo e wo ta de na ma ye no na mo njai machituo mini we nya fine make asa say obi ayem say we ayem say ni santem no fata kra yo ebusian for aha ene ye de edwumadie no ebesi subscribe to your channel no so when you like videos na share fama ebusian for ene adofo all the social media platform ebiem so so betimi follow your way IG page @tumaginh_ me de edwumadie ho cha me din ene ekua sika pa me na ama owuso anetwetwen enkomo dasane ebesa na hia makram